More level to fear tell no to inward worship. The worship leading, the leading of the worship. Is a leading of the worship, enter the worship. You cannot lead worship if you have not entered into worship. We're going to enter the worship, although some there were ready to worship, you have already entered into the attitude of worshiping God. Worship. Because if my finger is so lead the worship, I can enter the worship. The apple man number you if my finger can for mechanically, we can lead worship. Living around Tala or the intelligence, the young woman call the gate. What the body of the Tila Punta around the gate. Okay, they worship from outside the gate, they haven't entered inside. So, my final level, see you to live, it's like you haven't actually adopted the attitude of worship. So, you're worshiping from outside the gate, you haven't entered inside the gate. So, worship leader. You look struggle in your worship leading because you haven't entered into the worship. You're standing outside the gate. And most worship leaders, they stand outside. They stand outside here and try to lead people into worship. So you can tell a person who is already entered into worship and a person who has not entered. Amen? If you have entered inside here, it's so easy to take the people because people can see and they can feel. The spirit of the man speaks to a spirit of another man. So the person who is leading is speaking to the people from the spirit because you have entered. May orosa ini dia tua I tangate tapua ia dia ile mama mafamao. Ole wingala le mama mafamao ni la. It means that you actually enter into worship. You're not going to be compelled. You've already entered. I say you no fama matila to. On fafika uni la ma le tebe to wina kende also. So tangata fu ye who are leading the worship. I already entered over the worship. Amen? Amen. So, okay, I'm going because you haven't. I tell you, if you have entered into the worship, I tell you, the moment you start, people will begin to worship. If you can't be worship. No preparation whatsoever. So there are some of the example. It's easy. Remember, but you spiritually, you know you haven't entered into preparation. So the question worship leading. The question worship. You need to enter. Yourself needs to enter into praise and worship before the whole church enter.
Amen. Awa ele e kia ko le o sinna ki masanga lo ka ri eta o le fo mu na ku bi ku ho le bi se ku sa ka le sa o bi se ku sa ka le pe ku mai ka ho le ale bi ka aufile worship ke dia ka so maka ya se una ko le but ole mingi le worship leading, you need to enter into the gate here before anybody else enters the gate. Amen. Wa ele fiel bem, ya wa ka ko le fait me ole fa ya la uma fa ya la uma fa ya la fa kalama fa ya la no petele ole bem na fa de worship leading. It's not a, do not sermonize it. Do not sermonize it. Ya la te tu no. Nella le le Mangumana the praise and worship or the praise is an expression of the heartfelt gratitude for what the Lord has done for us. Amen. Worship. You are trying to lead the people, but you yourself is not grateful to the Lord. You yourself is not thankful to God. Amen. So you're trying to lead the people. Or the worship or the praise or the expression. You are full of expression. You are expressing. I saw somebody sort of shaking their head like this. You can tell that person. You can tell that person is really into worship. You can tell the expressing will enter into the worship. I can tell that this person was shaking her head like this because I know that she's very thankful to God. Enter the worship. But in fact you are very complaining. So, Olimantola praise it's an expression. It's a physical and a vocal expression. Amen. Enter the worship, worship. You do not have that attitude of being grateful to the Lord. So, I'm afraid the Calvary can express it now. Ala ki kukule ya o kele lora pe va fema da to na o lo mai si va mena kukula ya ne pe ke e pe vele ke no fa si ka kukule ma ka kele si ka o si me o le ke va e che longa ke ka ya le pushe wo si ka si va le ai ele ke ka ya kukule ya la fa ile pushe wo si so ya emana tu ala le bene o le menyo le pushe wo si is an expression of the heartfelt gratitude for all that God has done. If you haven't entered, it's hard to express. Enter the worship, I get it sour, I got it person worship. Because you already enter inside. Amen? Thank you. Enter the gates with the worship is the highest form of praise. It means you're going beyond the thoughts of all the wonderful things in your life for what the Lord has done for you. If people don't enter in the worship, I get it. People can see you're grateful to God. They can see the expression on your face. Amen? Amen. So, praise means to speak well of. Yeah? Praise is speak well of God. Praise is expressing the admiration for what the Lord has done. Eli tingala le praise and worship. Ola usunga le kiri tingala le praise and praise. O oile kama ka le kiri tinga kama ka
in expressing what ele o lo fa Afrikai le tu. Amen. So ekele ma fa ekele ma ho ele wa I ka ka fa la ko lo fa Afrikai ale ku ekele lo fa Afrikai le tu. You as a worship leader, you as a worship leader, you need to really express and speak well of God. Amen. Ole o mele uma ke no e taku le tua, o mele le tua, o mele ke fa maka la le tua. I think what ele ya kai ko ke fa lo mai o fa me fa ko le Okuku, which is sometimes you have to, because you're encouraging people. But I tell you, worship leader. It's really, I tell you, when once you enter, you express it yourself, the people will do the same. It's quite natural. Praise means to applaud. It means to extol. But party, I was talking party to I party, I said, do some form of expression so that the people will understand. Praise is talking, singing about God, how wonderful He is. Worship is to express the reverence. If you're a worship leader, you need to get down on your knees. Do whatever you have to do in order to let the people know. Amen. To bow low before God, to esteem the worth of, to give place to God. Worship is talking or singing to God. We have passed the point for of thinking about the greatness of God. Now you enter in the worship. Now you enter into people kilo for Amen. I worship you. I give you praise and glory. Don't talk to the people. This is a time where we worship here. Hopefully it gets me. But I'm going to come for you. Worship, I worship. I say, be able to go on, worship. I'm going to worship really, or if I yell, no matter what time, we can come and out don't say that, just and before you know it, people will follow. Lim was a full chapters on Uspa, it devoted to the tabernacle. Lim was a full chapters. I think or the Lim was a full, it's quite a bomb of information. The Bible talks about the tabernacle. The place or the question was Amen. Now I can what can lay or buy anyone to spy you what you want to tell it to tabernacle worship. Malano for you to worship from outside. What I find it interesting, if the worship leader is worshiping outside here, it is very likely that the people will also stay outside. So ma fai lo ka ko kapua ina ka kele ka po I pongo le tabernacle la ka ka po I fa ko le tabernacle. Ai lo le ma ku yo ko me la fa. It's like that the worship is drawing people as just talking to each other during the worship. People that you haven't actually entered into the praise and worship. Same with you guys. If you come on Sunday, you guys have not entered into the praise and worship. It's very hard for the church to enter when you are not entering.
wo uma le vai so ulo ma fo ngal la ai ka ko mai ora eu ka ko le ko me ka ko le ko ma ko le ka ko ai ko ya va ko fare ko que se no idea we will have a worship where it's just songs, we're just singing songs, yeah, where we are pretending that it's a worship but it's not a worship, because people are standing outside singing songs. Amen. So people are worshiping God outside the tabernacle. Mantua auto. Ela ilo le kwa e ka ko me fa. E ilo ko ile ko lo ko le ko sa ko mo le vai so ile mo se va e mo le ko e ko me. So now we are just worshiping God from outside the temple to at the tabernacle. We haven't actually entered inside. Amen. So lela ka ko ba ta ko le ko no there is a specific way to enter into God's presence. You don't just barge into the presence of God. There is a specific way to do it. This is how you do it. As you know, you enter the place with thanksgiving. You offer your sacrifice to forgive your sins. You wash your hands with the basin here. And then in the lingering courts where you begin to praise the Lord. And then you enter into the holy place. And into the holies of holies, which is why you bring out this is what I hope. Wow, Prophet al-Nasir and Fino in Tongo. Mantuala, enter Prophet al-Nasir for you. You see, Taulanga, a war would feel delivered. Mobile wrong. Je what if you live at Balon? I don't know that I don't know if I know the holy Sabbath. If I don't go on what they could all alone. Being walk if it go. Also, what I told. Ele must see that the Sudia effect. Olympian Lemon only to enter into spiritually. We need to enter all the way into the Holy of Holies. Yamantura de Ole Tabernacle Tavita, Tabernacle of David Tabernacle. Le Aisemelia, e enter into the Sao e la Amen? Voleai Nimelia, ele suia, Olimpiana Vacassi. The Bible says it's now in the tabernacle of David, it's a spiritual thing. We enter spiritually, we offer a sacrifice of praise spiritually. We wash our hands in the basin spiritually, we enter into the holy place spiritually, and then we enter into the holies of holies spiritually. Amen? Amen? Amen. So, there is a specific way you enter into the congregation. You don't just pass into the presence of God. And kau nama kako malam-malam ni dia. So kalau tu si le ti kono nama tau sefu. ACC ele fenga tuai. ACC ele awala ke enta ke leo. Ke yoki. Ave kaya dia tu ole ka ko fenga fo. Al fenga ko ya ACC ele awala ke enta ke leo. Ya Leviticus se fu fa como un altro come un Ona tatu pun paafi, wa tari do aroma. Ya, tasi paafi na nei mo fa mo ai pe manoni. Ya, matu wa ya, matu me manoni na ruma. Ma patu wa ya fi ese lumo re di. Na ia le polo ai mai ya te la rua. Ya, o afa me o fi ese. Ele polo ai mai ya tu. Me o afi ese, ele polo ai mai ya tu foi tau La mami leo le afi mai lumo re di. Yes. Wa mu wai la ua na la o ti ai le lumo re di. Yes. Na pa ya tu le mose ya aroma. O le mele ni o feta lai mai ai le di. O fa pe mai. E fa pa ye ina la ba o e la to uma o e fa la ta mai ya ja. E ma manu ko ya o i lumo do uma. Ona fa lo mo ai leo aroma. Ya, fa lo mo la to le tu. Usa o fa mai o le mo enta le o io aroma, fa na o aroma.
Ele mora o native maapi o na tapu o le sa ale le maapi e pasamo api na sa wali usara le ente la wali ia awa ente awala ele faya ko ile they have entered into praise and worship in a way God never prescribed. Ele se mea fai mai le ko e fai. Ara e te ka fa mo mana. Tilo le fai mo le la o ka mo pe ben. Per me o le tu la fono e fa ba mo le suia. Ara fa mai su le mateo. Mai e mai le langi ma le loro. E le se singa ke ave se lota po se mata tusione tusi. Awai la o mea ko fa tonu ina le tu e fa ba mo le suia se ele ka ka suia ska. The way of prescribing ave le tu fa tonu mai a mose pau se tata na ko fa pea pau se vai ko a ma ko specific al fa ka la mai le tu a mose fa. And then the Lord God commanded Moses to teach them how to enter into this. And then the Bible says, ole mele e whakabang e le ai se kupunanga na ke suia. So who are we to ke suia e mele? Ya la tala no pena mele. So ole awala lenga mai o afi ele I whaatonu ina le atua. Ele I ona si tamata. Imagine spiritually if you would ever survive if you enter in any other way not prescribed by God. Amen? Amen? Amen. Se awala o dato kita ele fai mai ele tua o le mea e fai ya o lo ko fa no maka malo le sa uni malo le ka peno tema o lunga manatu o le mele o se mea ma I mo le mele. Amen? Preparation this is the preparation to enter. Leviticus preparation in order for you to enter. La apokiptule ya pe mo mo le lua pa mo le ya. Ke tala mai ko ile I Mose. Ina o uma o no se o tali e to do o aroma. Allah fa ta wa mai no le li mo ti ai la uo. O ke tala mai le li Mose. Ina fa ya le ya aroma lo uso. Awana I fale o ia so kai so o ile me pa ia talatu o le ia pui me no mo no fo o le alofa o le tu mo ata la au ina I oti ai o ia a wa fa aria u ile ao I luma ai le no fo o le alofa na feoti no la wali ile o sau mo le stay morning o le si morning va mai ina mo uma na feoti na tapu ma avi o le fai mai le tu ya Mose ya o kama ka le mele o ngi ko se ba mai au ni to o so le mele pa manu le tu mini o la ya ro fa le tu na ta wa no na fa so o mele o wala le fo ki lo ri le ele no se ho amen so o le kapu mo mai le manu le tu ma le di no le o si le o se me fa pi ko ki fa ka manu ele la to fe tu le ko kin le tamata e di le function was le ai se preparation whatsoever. There's no prayer, no fasting, no reading of the Bible, no asking the Holy Ghost. Welcome Holy Spirit o se me masani o se me wa o inga ka ko fai o le me masani fai ka o sa winga a o ruka maka mako ile ai ma se me ala vai ka so ya. Amen. Makua I sawa makua I o le vai so a ko uma le vai so ka ko ka fa ka ko vai sine ka ko mai le so sa le so ka ka le ma se me la vai ka so le mera le tu uma I la it's a made up thing. It's just a fluke we're just doing it for the sake of doing it. I lace preparation for you. E va longa to ismela fai po fa mo mai ya o fo o ye o tino I vai pa ia
E ofu fo i ona tino le ofu vai o i ero vai. Yes. E kusia fo i ona suru ngā titi le fusi o le i ero vai. Mai pūlo le i ero vai. Pūlo wai o ofu pa ia ia. O le mea lena te tā e le ai una tino i le vai. I le ofu ai o ia. Ok. Ora me le tala no, le tangata lea e sau e whaile li ina. Aka le whai mai orona ofu a. E mapua e whai whai. Nei ia mana. Aole sina mea mai whai mai a. Ka ele, whaile nei lau shawa e sau. Ka ele whase pā te kia le shawa a ele. Ka ele nei nāno tini. Now, I'm not talking about the physical. I'm not talking about the physical. It is talking about how you clean yourself before you die. Amen? O le whai mai, e te tau o ngā ele whai whani dira mana. Kasi ale mea ka ua ka kawari. Nā ni rau mana o whautala, ele whai ua. O le tūna whome whai. Kau ke leo mai e whai kapo ina lea kua ma kapo lawa langa e lele le ina whai. Kau ma whai whai ni kua mai o tō, e rein tūna whono e whai. Wa le koke wa inge no kua e si parana. So e o hi kamare e mele kusa wale. E whai ni momu o fu e fu masi kengi o e le wha masa e sae e pegi o fu wae o skaka mkiba. Ia ma whai o fu mangu e lele lea. Ano ke whai kau e kako o saora le te whakamare whai kua kufa. O le tūra pono le nei atu o tō e whawabau, e whaile tongi ola mo e whananga i Israel. Na oa la tō o sara uma, e tai i whai whaatasi tau sanga, o ia whai a fo e pērum pe talai mai ai o le li i a mosa. O le whai upo muli muli ai nā, la e sam apa a koa ai le matau ure nā. A le mai le atoa mai, o le tūra pono nei e whaamapau, e le koisuiatis. Me le foi leo te whātua, ka ko dress code i kei mora o le praise and worship i ka tapu whai whai. If you are leading the praise and worship in the evening, why you whai, you like this? E o le pāminge le me mesi mai e pāminge a New Zealand, o le kama mau, o le o feso fisiua, le whai lama mea whamahori, o te lea, which is a dress code, o dress code na man pāminge. Al dress code na ka ko i teino ka ko ina e tamu whai kola. Hai ni una. Anga le fa makana me ia so whai to. Wala le e ka ko ko. O le fe kusu ta sa mon. Wa tō foi a rona le po i po ata anoa. O le taulanga mo le sala mo ia lapa. Na whai ai leo le tongi ola mo ia lapa. A tōmoro na lapa aina, na te whasi po i le poki po ata anoa, o le taulanga mo le sala mo ia lapa. O le mino lan mele whai ta mata le ka ia le praise and worship, e mga o dia lea, whama, maha sa. We cannot just come and, this is something that is very serious. O rongo winga la, e ta tauna isi tape nanga o sunga, o lau ka pe nganga le kaunga e tio lai ma mea lai wha le kongu longo. Ako tio ma mea lai wha le kongu longo. O le sida mea ngai e mai o le taulanga e wha ma mai oe mai. Ma longa. O le vaenga lea ka unga te, you cannot ignore mea lai tuku tonu longo. It's a serious business. You have to deal with the things that is happening in the family. Now, on the media, kasi le mea, le kaunga I kere kako o mai mo le atua, kako mai whainga mai atua. Ia, la whie, soda roa, o anda mai tono roa. O taulanga whai moro ai. Pai le whai upo suma tō, whai ngā le whai tau ato me whai upo su tō. Ma tui nā tu fo ile me manongi e numo le aki, I numo le ringa. Na ia o kitia le fo le arofa o I numo le ato la ala. O le tūla pono le asu, o le manongi, le I oti lava ia. Amen. Kusa la o le instruction le mai e le atua ia mose maaro, o le specific instruction. Mea hoi e le suia si kamaka e le o tainga si kamaka o le whatonunga le wa mai kau ki whoro ai. O lono winga la, o whatonunga le wa mai e le atua, how to worship the Lord. No one can change it or alter it. It's an instruction from the Lord
how to enter. Pai ko sufitu mai ya. Awane ia isi tangata i le whale whitapai, mo le whapotonga. Pe au whale o ia i le mea pa ia e whai e tongi ola. Se ia o whafo ia, se ia uma fo i kona whaia e ia le tongi ola mo ia. A tō moro na aina, a tō fo i mai whapotonga uma o Israel. Pai ia, awane e u whale, se ia uma o na whaia le tongi ola mo oe malopai. Amen? Nangala ye si me masem ku le wa sawi ki sawi ka kai le puse mo si ai paro man mo misa mo to ya sawi ya la ele va pena e pena mo misa le so fu a o ele mo fa ku sa mo ka ka le puse mo si na sa ya e o ko le sa ni fa ni le ki sa sa le fa ye ko fa pe ala ke no one me la tu ka mo so if you know it in something is wrong somewhere then don't do it. Bring us up as fast as possible and say, I'm not ready to do this. I would have been so I don't know I can ready. I want to ready. I don't find any for you. They are ready. One goes on, I can ready. But wherever might before you enter, you and your family must be cleansed. Well, what I never made if I come with it to come enter Na te tae lea fo ilo na timo, i le whai i le me paia, ma ofu i o na lawa ofu, o rau whafo lea, ma whai o na taulanga mū, ma le taulanga mū a le nuku, o na whai ai lea le tongi o la mo i a lawa, a toa ma le nuku. O le whai, o le matau uma, kusai whawhanga le whamene atua i le kai. Ia, te le whai le kai lo ke le kai le maa. But o kilo haka, they come to worship, me wa langa ke sawa i mo out of place. You know, I was stuck or they formula also the PC or Isiana, you know, I pay you know what, even the oil is not expressive, but I tell you, if you are really spiritual, you'll be very expressive. The how the community. Ma kala pe o sta tali ki saudo so sa no ko e on fire ma i ro pa o to se lo ma ka me la ya ai a ele really le vai so apo man vai so ma me ana no langi le mo lo ma ko man vai so le so ka ko man vai so le ko so pa dia ko man vai so le sa ko ma ta ko mai no le li de ushi o ke le no pe fa na Amen. Olha, então não falei, não vamos uma já for, olha que eu sei, depois vai ter um carro uma para reunir o carro é hoje, you can still prepare them. Aí que calma não vai vir um porque e a pelo não olha só, olha que eu sei que o bicho olha, olha pastor, olha ele é tudo muito no família sociedade e na le so so muito que anu no le tudo o e tudo mas é que morra olha no mundo ainda no fatava no mundo ainda no de mamá a mulher fala muito bueno mas lá ai pô aqui que ele como e tudo é tá bem yeah but praying in tongues throughout the week aquele são kai a o leva mai ana e really o mo ko sa mu no ko de sa o fai de leading o le worship ya sa mu le o te me fai de worship leading o como ko i de leading o ya o ko si ka ma ko le ke fa mo ya bo e ma sang ye na ma sang e leading le worship o ile ai ma se purpose ma ki mu fo ki ma na le ya a le fa ya Olha, pô, aquele era o worship leading lei, o Maia, uma coisa aí, você capela na assim. O Luma, por favor, ele não me capela. Vai maçã, vai eu. Os homens que se eles sobram, mas que se sobram, mas que se eles sobram. E eu como é que eu worship, me capou hoje. O piso usa uma piso capou, né? O piso faz assim, vamos usar uma piso ele é mas é meu, não. Ah, vai falar, pega, para pouquinho, para não pouco. Amen.
Because I tell you what, there's a specific way to enter into the presence of God. We don't make up the way to enter into the presence of God. We follow the prescribed way to enter. We follow the pattern and the instructions from the Lord. This is the permanent law for you to purify yourself from all your sins. It's a permanent law. No one can change that. Amen? Amen. Ya le sina meta o so sana tite do ya o sina do ile pe so ka ne ile mo pe se ale ke worship leader. Ele ko ba ne so so ni bo ko ama so so ni o pe se o ma ka ko ma ka ko ma train pe. Ele fa pe ele lo ale ma lo ni ia ma fa ko o ele le mo lo. Si ok mo ko si ke ya sa ni ko pe se living stone. Kakare fa yo ma ko para ka pe na ma chain of ya boleh luar ini kepala apa malah kita sa no foi isso maka rumah mereka kepala dia sekarang ni lah macam tu foi ela não pula foi falar mulai dia ni kami buat ini terpukul mana itu because out of that she decided to learn to get better. Ada memang dia orang ada bawa bisik orang suka aku. Jadi bisa saya pergi campur. Ia lepas aku pergi orang mau kalau buat itu ni pakai dia apa ya. Jadi semua saya pergi. Buat dia ada saya pergi. Dia nak aku mau. Dia nak aku pergi. Dia semua aku dah cuma nak pergi. Dia nak apa? Dia nak membuat apa? Orang itu mau pergi. Ele tem que olhar eu preciso ficar um pouco de só no agora ele como ele não eu sou mais eu que vamos por aí ou ele eu quero para o mal que você leva aí como improve foi isso amen. Therefore, the preparation to enter into praise and worship is a very serious business. This is not something you ignore about all the seriousness. Worship leaders, you individually, we individually, must enter the way for Ummah prepare the Amen? Worship leaders, worship leaders, your main purpose in each service is to take the people into the presence of God. Amen? You cannot take nobody into the presence if you haven't entered yourself into the presence. You cannot. You can only say it, but you cannot take people into the presence. And then I'm not more than my mother. What the hell? Why? Because I like pupui. Like I want to enter into that. You don't enter into that. I like pupui. You as a worship leader. So you're standing outside the gate. Encouraging people to enter. So you encourage them to enter. But you haven't actually entered into the presence. The purpose of oil is to enter into the presence and take the people with you to the presence of God. That's what this is. Amen? Ele enter. Dia ini macam makai. Ayo le kamakan. Demi le faile position mesti. Ale mo fo da kala mo ale masih bagi makwa o muka ko meleva. Mas ele se toque fala mo makwa. Amo ada worship boy. Wah ele belum pernah meleva. Amen. Kau kira pena é pode ficar whatever. But I tell you, all of us, we have a responsibility. This is a very serious business. This is the presence of God. Kau makwa iya. Fape ngam ya tu mati mama common. Usai homo aso kau le kape. Le aso longa fiku le sa. O le aso nga fai ele worship leader. O le aso la nga kau nga awai ke mo fa kwa si nga. Mai yalla la ke ni sa o lo le ai mo sa kape nga ma kai au. O ele ke worship leader. Kau yalla ni fa le lima va ve spend low time with their kuku their lo and going to
leading a worship now. After ele ai mas ele se amal carro ele lá o carro ele worship leading mas social media mas faz uma mas faz uma carro ela uma não mas ele se amal assim tudo não é mas ele carro ele se é o spiritual revelation uma só vai só lá de capema olha só uma figura que ela é now I made a commitment to God and spend time with the Lord in the morning and ask the Lord for a special anointing upon your life before you come to lead the worship. So it can sound like lead the worship, but on fire by the way they was spending a money. Amen? I saw what they said there, if I owe a home. Yang I saw the killing interpolation or like a pull out, they won't prescribe my pull out what I can take. Amen? Number 2. Worship leader and a team. Your mind must be filled with the desire to lift up Jesus. The worship leader, your mind must be filled with the desire to lift Jesus up. The team, your desire is to lift Jesus up. Amen? Yo na sulu fa pa tolu lua pa mai atato sitia ke viso la ne ku puta ka mai eto sina mai ese so ke ala na ke yo na super lu fa pa tolu Rafa como o já que tu espalhar yo na sulu fa pa tolu Our goal is to lift Jesus up. When we lift Jesus high, the evil will to him. Amen? Amen. So, upon that base, our purpose is to lift Jesus up. The next thing that you must be thinking about is number 3, choosing the right songs that lift Jesus up. Amen. Yeah, there are a lot of o le pese sa o ai ka uma si I te ai nga se fai kai aba tu vi inga ma pese pa amanu ma fa ale ele ya o si pese tu si lo inga irunga that's an absolutely wrong song. That is not going to lift Jesus high. Well, it's a declaration of faith song. It's a good song. It's a Christian song. But it's not a song that lifts Jesus high. Our purpose in the Christian worship is to lift Jesus high. So, if you want to choose in purpose, you want to say, my purpose is to see the vision. Kelle la was society, which is it's a declaration, it's a faith, it's a declaration of your faith song. It's a Christian song, but it's not a lifting Jesus high song. Amen. So when I learn more worship leaders. Na fautua ina leo tangata vai au ke ika pe a fautua o langa ele se manga o se pile e fai ele le o le kala le kusipa ia le ko ko no mo vinga la o le meo le pese la ye sitia Yesu Cristo a ka ke fa no mo pese o ke pese o le you are big large ela o te fie pese. Because I know it's a declaration of who God is song. But the words that I use, it's not really. I really don't want to call God big. Really, I don't know. Maybe I'm thinking too much about the theological jargon. But they're they just
write the song. But there's no theology in it. Why are you saying Siva ele po kisa olera o faki fa mal faki nga o ele pese ele pese na Siva ele po kisa yo le siva la mia ole it's not a faila siva na you understand what I'm saying? Ele se foi assim, ele ia lá ele quem me fala nga, ele ia quem me na ele aí ele fala no ele se foi assim para comer ele fala. Although it's part of worshiping God, it's dancing before the Lord. But ele se foi assim para o sítio que isso. Como mama melhor, o que eu vou fazer foi pular como ele pensa, olha o que vai fazer, uma olha para mim vai sítio que isso. I'm thinking, onde pensei para pegar uma sítio que isso, expressão sítio que isso. Eu pensei lá que vai fazer, ela na isso que me uso pensei, o pensei o que é mama e o pensei que se ele pensa mulher assim tia isso que isso e eu aleu na coroa tu se alo iluma it's a declaration of your faith but it's not a lifting up person vingala loro o kapunga vingala pide so ngai or si tia que isso alu lo so mo mai pensa que ele si tia que isso Abatu bi ima mapise, abatu le tauna na ovi ima, ile maruta ole dia. It's a lifting. Moji mala mo isi pese ke lo e si ti a ke wiso. Amen. Wa si ti o ke wiso le am su mapise tu si alo mo. Sauta o ma ile mauta. It's an encouragement song. It's a good song. See what pese. It's a good song, but it's not a lifting Jesus high song. Hi. Yeah, look if I remember my life, I will not go to a year. Yet, I will receive a money from who are the worship leader. Choose me, press a tea like this. But not for a man. Almost, we're not to a priest quite a year to one. Enter into the process. We know a yana can be also message a declaration of our faith. Maria. O PC é mga umia. Ele tem o praise. O PC si tia que isso. Quando esse PC vai si tia isso que isso da o praise. Olha lá como choose for lessons. You don't just ela vai ficar com medo, ele é o que precisa não but it's not a lifting up us. And that's a reason why I think about getting better or couple move for the lalo decide and get the list of the songs and go through the songs and say, Lord, we want to praise you on Sunday morning. Please, what are the songs that can I choose? My aim is to lift you high. You'll be shocked to find that the Lord will show you the songs to use. Yeah, o querendo querendo pensar sobre o que caro ele, o que se fala. O o anga mo ko mai o pese o mai ele o é uma pese. But not necessarily so. Amen. Por isso lá, esse pese o fora, ele não tinha noção, esse pese fora. Ela na causa do passe ele. Mas aí esse pese não para se fa uma pese lá vai para se fa uma coisa para aí todo mundo sabe o because ela esse ele lá é uma coisa que ele só sabe. Não é ele eu não sabe pese o que vou fazer não vai dar maybe you need to have a list of the songs so that I get it sound of it. Well, see, I'm not
Apa pula isi o pese vai o isi pese. Ai ke o se o sa, o sui pese lo sa. Ai nga no mo sui o pese lo sa. Ya lo suma o fo kuanga le na. Ta mo mo. Ma ai le ni pese lo si ti ai ke so. Ai ani le ve pese mai po na ka le mo sui pese na. E o se mana o mo se ti ko se na no ka ko le ya yo ni su ko to mo. Si ti ni so. So think about the songs that get what SCT and Yesu also. Be very prayerful about the songs. Be very prayerful. This is not something that they have a couple of masang or the members saying, I am one way I get there for your masang. I like go aid to cover there, two of my out there to have more if it's so strong in mind. So strong in mind for what people say, Joe of our mind and they are living like their tour. Amen. Oisi mea kaua. Number one, praise and worship is not preaching or teaching. Nanga ye isi aso kolele o se funu mi uti o faile la uma a la pula o que se la o levo que la luz. More praise and worship we don't need to preach. Nanga sawa ibunga va pero talai mane ko le preto salam selam na via tu ele makalo mo le worship sawu mo le pese langu mo le worship isi bea o le fa matus pa ia o foi taula fa kawa le ko pe mape di ko fa mo le to ela uma le. This is not a sermon. Amen. Praise and worship is not a sermon, and do not sermonize it. Ole fa le worship ai kilo le tate na mai that is not done in interbanca. Amen? Que le fez uma que entra e o Thanksgiving ele se ana que me foi lá uma ele não vem que me worship God patte na worship na. I'm not saying about the secular but ele say a verse or por alme le que me hace but maybe a minute. Ai le se fu ma se que me falou se fu porque que se fu me que é falha. Our pura aqui fala pura os não pode chorar. E a coisa que eu uso muito é essa da coisa que eu marca com mais de muito e a água é uma hora que se não pode saúde da é fala como parte drop the Lord e a uma coisa como faz por aí precisa or depois é worship na e tem algo que se pode more follow another song and you're trying to take the people in the process. Relauma, esse que me faz lá, podemos ele faz olha se me mais ainda tu pode ler anno wale vi inga lo ler ele me disse ni ka o fico com o né ka o fico ya faz cara e eu vou colocar lá é que agora o que me pode ler vou o que é o que eu Maria foi pula, acabou Olha minha ele foi muito aí na olha minha mas our desire is for people to receive the Lord. Olha a outra foi ele, olha o super se eu few of them o super se não pode ser não pode ser uma não catch the fuck ya mero le halu le ba le ka off ku ku le ya anu lo pese usu lo pese le anu wa na usi ka amen awala fa pe na ma enta nganga le usi is to continue no matter what is going on awala mo ka ngi yo mai lo sa ya mena le o fa to e mena mi le o mi mo ka maka e ka po in order to do a good job when we come to worship the Lord. Don't stop it, just carry on. Song after song. Ya uya memang ya boleh usul pesen le macam faya ya julu mereka kan usul pesen ya ada di usul pesen usul pesen. Kami ada usul. Awak ada ya pakai
ya lo kaofi o ke nia no ya o kupu va va ke ko e wa fiu wa ka o mangi le o ma o wa mamo alu ke na la va le o alu wa o wa me wa ya lo wa le pese na I wa ma tu ma wa ya lo te o ya na ko o pese o ka ya ya e lo wa ka na su te lo ko ka sa le lo ko su ma ba ni ni wa ni ko ma ala le pese o ka no me ni o ya po se si pese o so o ye ka ni mo le o ka la sa la ya pa pe ya la le fi ya la le si o o le fa pe le fi si ala ma si o ni ko ko si o o ma fa ki ya ala ma fa ki ya po se me o le accepta o la ma fa a ke o pese o le pese le o ma si ya alu no le o pa me o pese le e che era un na dia no ya era le o ya se me o no se lo posiciona o ma pa o ya ma mi o ka ya ma me la o ko ka la o ye le so a ya mi se va la ka ko ye le se si ma e ma sangi la ko no ka ko shi o ka ma la ke fi o fa o shi ba la mo ko wa yo le la ko fa ya ko le ya la ma te ka o na wa una o que wa o que ele a na ma ka eu vai o que tipo a com ele e ka ora no tap in el pese uso el pese ale de la o uso el pese ko uso el pese e a no marca ko pese le i ko na ko sui ka kala e o le si me a ele ta o ele ka ko pese o ka ko attitudes o attitude a forma mai ta to marca. But when your attitude builds the atmosphere, your attitude builds the atmosphere. A sauna e que vive a tua attitude, a certain kind of attitude, maybe a rebellious attitude, ignorance attitude, don't care attitude. A ideia of attitude é building the atmosphere. Ya wala o ele ke disiplina o ele ke ka ia a ko sa winga pe man tu wala o e one side e ke sa winga so attitude lele ya that attitude is going to be the dominant attitude during the Christian worship service va pela o ska kala ke o ska kala ke ika o ska kala se mele ke le fi ai o ska kala se mele ya o na ke le mala ke mo ai ya le la e le ki le mo si ke sam na le so ra ti na ne ma o lo attitude na la le la dominating na ko sa amen ya va ele feel ko sui le dominant o le well sometimes it is very advisable for the senior pastor to take over the mic and continue. Yeah, but on one side, really okay, about for it. Yeah, ke wa ese mai mo ai fa mi na se mai ma fa but I fa pe o like fine tune mai me la ye ke no ko le ko then whenever the senior pastor comes to take the mic, I will really just hand over the mic. It's not fa pe wa ye they don't want to it says that the time speak in it to what it come with on fighting me ma ha o le and it's in the for it up to undermine no see the fear and the leading on the person worship. Amen. Ka wala ka ko attitude here ka ko ye inbound person worship. Ma ule ke le area on the singers, the musicians, the praise and worship team of God we wa ko attitude. Na yesi ka ni ho le so ya few kan ka le worship le ka ba like so malong grupo ika malong reflexia mas pese ya o pese fa mo ma fa o que devia para o hoje ya meu capo como fai que ia se que isso ala fala de lá de mal ya ka ma o ka ia esse lá lo ila ya uma coisa aí mas ele fez o ka ya fez o só ya mal attitude o se brilha ia o que fala não o que o se ele não Amen.
A bad attitude is going to kill the atmosphere of the anointing. Amen. May you also find more homework. So, why is it not going to happen? Why am I saying to the family? Jadi no pay sia to ni ini mafkia no akia ni o ave no wa yo la mo la ka fa yo e fa yo ka un fa ye sold out ni a ke sa aí você só vai perceber que ele vivia sold out la person no and share ele make sure ele release or ma tsalo ya sa o ya le e fia o ele ko wiki o mas ka pa ni yeah, my committee, but I did even worship. Yeah, together, or in a good, as in a career, but city of the so. Our attitude, so you can't get any attitude of that for the worship meeting. You will put for a come attitude there. Yeah, I won't go for the attitude that you do. I have a couple of them, I left. Kakobe, you think I'm going to go on the eu não ouvi não olhei como eu no bagulho da rua e fica um carro mas foi feito aí ele entra para cá como presidente então uma lá mesmo wala mai emako destroy the anointing kill the anointing and people were just sitting there for they are not into the worship because the people la kuma fa yo como dica que como eles vão doing our job amen. Or whatever we say, I am for. You don't go out from the cattle and the home. So, suss out any problem. But yes, or only like you do whatever you have to do. If I pay my you're over in bound for couple sound system. But it's a matter of money to really come find avoid the disturbance of the worship out on the worship. And I explain if I do worship all I what the see take the police honest. Maya if I say check for the ID for your sound I'll make it up on something I say if you have to otherwise why did he say make it go many of the one worship into the Mamma what will take you sound okay, Emma, what a couple. Count was sort of never me find some avoid any if you want, you can do something. Say, Mama, yeah, the cameras there, we need to record the couple and something. Say, Mama, the camera, yeah, if you have to walk around, it's a recording time. Yeah, but como foi a muito bem lá, não é o momento de sequer. Aí o feminino por isso que eu ia não vou acabar de vir lá. Eu falei que eu por isso que eu não vou. Yeah, mas já mesmo feminino não tô por essa não vou fazer por. Isso olha, eu faço por o feminino. Era um ciclo de qualquer momento. Aí eu não lembro qualquer momento, já era ciclo, cara, não vai vir. And see what any moment I but everything during the service work together for the purpose of lifting Jesus. Amen. Again, I will model every person. Se minha carro que ele me deu, vai fazer isso. It's a twist called the o que nós chamamos. O que é a o faman tuma, a marca o que se faz ele oficial. Faz oficial everybody. Faz oficial o que twist called na o faman tuma. Esse mesmo lá você ideia o mesmo facão o facão da tomate. Eu não faço fio, não quero me der fome. So okay mo ha o kile ska ya bi ya fa me fa ya la ba no fa to mi ka do fa fa ni na ko bi ya mo fa se pe sa fa ka ni bi ya mo di si pa o ska bi na ke ni fa le ai no o fa si ke le ke lo ba ro so it's this ka fi look very presentable yo se me e fo to ina o ka ko na ke mo cha ni okay. Yeah, everybody come on.
como sound ele tem minha cabeça a não me lembro olha já fiz por ele lá ele vai para poder por mas eu lembro da uma ele se quer me então por isso que ele vai para mas o ya por ele olha o cara vai faz mas isso o senhor deve 10 se calfia para isso depois isso cá com mano na eu te vejo já o isso aí Ola maior of it on us, they enter, but we no one can change that. It's eternal. And we know that we don't know. Amen?